Бул эжекебиздин аты жөнү Феруза Такулова, 51 жашта, Максат айылынын тургуну. 29 апрелде тажикстандыктар тарабынан куралдуу жаңжалда 5 бөлмөлүү үйү өрттөлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери тарабынан, кызматкерлери тарабынан тазаланып жатат. Бул эжекебизге ошол кесиптешим журналист жана ютубер Адыл Акжол уулу аркылуу Россияда мигрант катары иштеп жүргөн мекендештерибиз салган аманат акчаны жеткиргени келдим. Бул жерде азыр 2,5 миң сом бар. Бул эжекебиздин өз колуна аманатты тапшырып коелу. Рахмат. Ağla aldırıp ağla, rahmat ballarım, canların esen olsun. Sizlerin rahmat tabalaring ulug' bo'lsin. Bizga bergan yordamlaringni Xudoyim taolo sizlarga ming barobar qilib qaytarsin. Hamisha sizlar o'zga yurtda mana shunday qiyinchilik ko'rib, ishlab topgan aqchalaringni bizga jo'natib otasizlar. Men bilaman, men o'zim da emigrant bo'lib yurganman Moskvaning ko'chasida. Rahmat ballarım, canların esen olsun. Allah o'zi shu ulug' ayom kunlari sizlarni maqsadlaringga yetkazishga umidkor qilsin. Alloh taolo o'zi sizlarni hamisha qo'ldasin. Rahmat ballarım, esen bo'linglar.